non say. Adentina on say. What kind 2 Peter chapter 3 verse 7. Or say and chine Yankopon de nasam ashas as in chine say day and say. And Kobia be say. What do you say? In us Psalm 119 verse 9. Or say a branch of this there na what in our or say city or find me as 11 say or assemble na kumema and say nature say or say wo mobia na mom no wona say okofa. It was see jedie fi Yankopon na de na sem tie mu. Inti se wo be say a just say wo de waso ma ade be say o. Okay. One for one waso amma urade asem a wo be say. Okay. Ubehu. Reverend, where I say. Reverend, you know in Bible mu panti wu janwa ene say yeah. We come about scripture by scripture, word by word, sir. Yes. Humble servant. Okay, to Reverend Eugene Kwekuma Mensa. I don't suffer penny or the Sunflower Gospel Revival Ministry. And of course, Sanya Papai, the Trimabo Bill, a war, Yame Asemunti, and a mama quine say, Assembiere how I will trust him. Assembiere how a war a ye Christo sumo. Ebi a necra kwa sorry so for can send me na some sabi. Why do you want to ask here? Ebi went to me and be says a quenya number. But this is the time. Bet me afre na one so a question. Any question at all. Bet me afre na what be sa Reverend Afi one also Edimunchimo Edi ama me patron number no a 055 669 2445 055 669 2445. Name Reverend, I have a first question. Men and a midi kind tea, maybe some as a midi kind. My name say Queen Mother Pearl, so will be a or the bad pastor Sanders will be almost a member Queen Mobisa. But my mimi Missa say, yes, the Bible say a nom, and that's a nom, but membo. Massamino me patoti me and the man say money. Yes, the Bible said no, but membo. A yen crosses at a Bible kind. And the Bible can also say oti and sa. And poka Bible babia or send nominum and tomuntin time. Media minim. Mesome dear hame pardon. A yen crosses Bible cast a yen nom but may en tomuntin time. Or so or quasia and a noman sa air dinito muntin time. Meaning that there is the opportunity to take alcohol. But nemum embro because me mentia say so kase okwasia and the no san e dene e tomuntin time. Nti se me no man tomuntin time dia menya kwasia say the Bible ka no. Eno ya me understanding. Say the Bible no ka fa wo ho. We anu wi na fi ya ba ho man so na man for mo fe de mo nsem bi se ba no. Badawro ma. Me se be pon exactly 150 nti yanko Reverend me nti o. Listen ya ne say. So we are Christiania, and this I will know, sir. And it's no Bible on can baby. Waka. Our him fa. Okay, right. Okay, 1 Peter chapter 2, verse 9. Or say, yeah, so for. Yeah, him for. Now, okay, Leviticus 10, 9 and 10. Or just say, and he say, yeah, no, sir. Or your software, and he say, no, sir. Something yes, software. Oh, no, sir. Me a Christian, me yes, software. Christian, it's more software, and some no, sir. Christian Nibia, and I'm a say, once I offer Christ sell Cranagin Quano. 1 Peter chapter 2, verse 9, just say, ye sofuku. Any year or mine cron, and they are him. Yamino, why, sir. And to once I offer Christ sell Cranagin Quano, soon conquer bet no mono, it's the sun, yaman. And to way or Christian, yeah, this I want no sir. Is there any specific scripture to back this? Yeah, to back it. Condition, they say we are Christian. And they say, "One son, compound." What do I say? Now, near ten say one woman sana, ugu hufi. Now, fe wadwen no. One say, "Oh, blood na di na no." Etie on one more since obi tie sunsum konkron. Enti obi biara Christo afa no mo Christo on hom ti on. In fact, Romans 8 verse 9 says, obi a wo Christ sunsun no yen Christo ni. Enyo obi a okwa asore. Eni bebre no omo kwa asore but omo ni hom konkron no. And 2 Timothy chapter 3 verse 5 say, omo wo nyamisu bia bi na ade anasa nyamiso mpe. But omo po ahode ne ye sunsun konkron a omo resurrection power na we turn around na elman sesan ba. Obi antumi sesan. This nyame imputed that righteousness now. Resurrection power no. And then never nipa to me then. Edano. Until now, one say Isaiah chapter 1, verse 6. Or say,
o rebuke no o kan enim obesan ye bio okay say o need to me e woni mu na Leviticus 10 na no watch them to my more specific scriptures Leviticus in the doors am for so fair Leviticus chapter 10 verse 9 and 10 won say Aaron ne mba no kono mansa nyame kun wo mo nenim okay say men no mansa because we are Christian okay now ena o kan Proverbs chapter 31 o say lemon ne maame tu no fo say oyo hene eni so no mansa na mfe mo use ade a esay ohene mba pa ne nyema Solomon Yakopon catch and say mo increase chariot say gina ha e car ne mba okoye sa nyema no ni na weakness e wo ya brebom enti na Bible say wo fa Kristo a obi a wo fa Kristo Galatians 5 verse 24 we kum nipa no ene na kondo okay me that say enti my second question is say oh my God, Onua 95.1 FM. So me patch Reverend Eugene Kwekuma Mensa. About Facebook, we are live there. Into bet me about Facebook, Onua 95.1 FM. Wasem beside the bar, better brand making candy. Ma me dear fa and son mo because Bible say okwasia and then there or no man sadin to muntin time. And the watcher say ubefa Yesua. As I say kum ni peduano edema kronti Matthias e WOHO. My second question, Reverend, and say a Christopher binimo edge a suba yadin nsuo peti nipa so etum ebi say nye essence Yesu Kristo no beje ye nkwan ye de nu Jordan nsubontini mu eti Kristo ni bia ansa na babo wasu a eno trosamagia tumu no se yemfa wonu nsu a etini mu Reverend which is which a Christopher mo da ye nyo ye ka baptism e wo Greek kasem no say fani num memfa fufuo ne nkwan ni example okay say fufuo wan fani na enu nkwan ni mu na say ebi tare wonsa omene enko sa na ete e na asawa sometimes ye ditu yankwala wo de aduro no fa ho na wan fa aduro no bi amfa asawa no ho a ebetumi atemoja wa kwala na so practically what does it mean? It means say baptism say wo de woni pedue ina urem it say wo surrender amanya nkopon won to me fa partially nti wo de ensum pete no omo pete ne nyema no enya correct Bible say baptism is soaking in water okay wo de ni na ura Kristo Reverend ahwe yana majebre ni nyina ma menko ahoma no so na wona ye frɛ me patro na ma ye 05566924450 05566924445 yakwa sɔre apon wana wankwa sɔre asɛm biara ɛkyerɛ wadwene wɔ Kristo sumu na bre ni ni obetimi afrɛ me patro udin ene bebia ene wie wutie mi efri oh dabi na homa na teatom ene line na ye hot pa anti mo fanche asɛm biara ɛkyerɛ wadwene wɔ kyerɛ sɛm me patro udin ne bebia te efri na wie hello Mr. Robert Miamma, we radio set na kofoma ma menka me ne beje pa. Me pacho wudi ni baby afre yefi. Kasasi Damfa. Me de Isaac. Okay. Isaac, yankwe wasem bisa ne saying. My question is me pese me hu difference between we nyame ne ewrade. Difference between nyame and ewrade. Okay. Difference between nyame and ewrade. Okay. Me da se pa Isaac. Why? Yo. All right. Be here no amount. It you so betimi afre na asembese biara wo no wetimi abisa nyame di pa. Isaac efrefi damfa. Or say or person who the difference between ewrade ni nyame. I can nyame a ono na ewrade and now said there's a difference. Pacho udini baby afre yefi. Hello. We have a quarter. Ewrade ada ma me ho ye pa. Emma power. Boss. Adaro ma yiti you. Boss, o question the care be say the tiara me sero sa. I don't know what someone. Me no we ana. Oh. Na what me dey when you asem. O dey ko anim. O dey fa. Question na di kan be say no. Ana me say na sero kakra kam. Na so e question o be say ntimi ni ho asem dia. O dey yen hwe kan o dey. Ntimi nko me ni me esa. Kan o dey. Na da na o be say asa question ne fe. O dey kan o dey. Okay. Ne ati nyina no say. Ibisa so funi say. Then we bisa pastor chiri mu say. Fufu tare on sama o mene nko. Wan February tare sawo futuru so ya uti enko. Yejetum.
na me bisa si asɔfo aba ne nsa ne yɛ nipa wona monten wo hu ne yakoso me bisa si wo preach wo asɔre dem a aye wo preach fa nsa ho wo hu obi wo asɔre dem pa wa yɛ se so o se bible se ye no mama yɛ ntomu ntenti wa fa 2 cd aye level aman asɔfo preach a no asere saa ye do baby kra ye se bible kra se mo yefun kekanti odi maate na ne yɛtene sɛ question baako yɛ to question yɛ to so ebien ni sɛ me gina baby na me te sɛ ɔsɔfo bi ka kyerɛ church members si nti wo hwɛ saa for 2 cd a wabɔ yi wo so firi awurade obegye wo so ya na me bi sɛ me ho si enye bi atwa bi ampɔn ahyehyɛ sika wo de bɔ afɔre ya wo so firi na obetia na ne to so ebiesa ehihia sɛ asɔfo bɛyɛ asɔre fiti goda kopim kwasida anɔpɛ awia no go that question said be saying on can you free about copy non to much if you need right okay but that's papa oh that's what I say bible say I am kikanti master shey na me when you grow what dey matter nyankopon hu mobo why Reverend Emma Power there no yemfa sa two questions we a na baba akoso pe say Isaac also pe so hwe the difference between nyame and Ewrade. Is there any difference? Because me say nyankopon kro no. Yo, the ever children me say won say Jew for no. Word omo use for onyankopon. Jew for nyankopon no and Elohim. Drama gods. Plural now. Okay. Gods enyame mo. Ye be hu no Genesis 1:1. Hebrew no or say Barashi Elohim Bara. Translation. Ansana mbrebe hyasipo no na nyankopon eden eho ofuti ase na obo soro na obo asase na eho perfect idimu okay na amfe obehu Elohim so ewo Psalm 82:6 o say mo me ka say mo ye nyame na mo so hin so ne mba nti ne che say yekita nyame su nti na nyame honhom so tie mu no nti ye nyame na we kan Psalm 8:5 no say mama maye enyame mo be nyame ufa nyame otumfo na the next where owo nyame ase eye nipa yes ye nyame sa ye nyame enti no obetumi afre obi nyame where say but ewo twim ana fante no ye wo lord na ye wo god sisia god na ma kire mu no ye kan Lord ye the revelation of God, Jehovah. Okay. O nyame bebo so na asase no, obo as God. Okay. Obo se nyame. Okay. Enti yehu act of power. Okay. Act of dominion. Ne nyama. Okay. Se Israel fo ye boni a, Nyankopon dan hu edi se Nyankopon. Okay. Ne so ba be se o mu. Okay. But so mu odan hu edi se Jehovah and our Lord and Awurade a ne we hu omo mobo. Okay. Reverend Yanko ye nua be ma Ember Power o kasafa nsa ho emi say no we ya no dada nti yemra second one obi sase otesasofo bi ka kire na safo basent wa 2 cd ada baba for the nti Nyankopon ye bi obetie wo ana na God anase Nyankopon o hye nipa any amount ever for the man no ne atia ne say ye ntumi njeje but ebetumi admolish e wa ha ene say yenim pempen so a osofo no ka kire ne sa ebetumi aye ne habit obi wo ho ma se bia de fini kumam e ba cho na nyabote obi wo what I say that time na osofo no bi ko no wini o mini ho okay but ne meka ne say ne edi kan o kan Psalm 40:6 a nyame say aforebo me bi se mfi wonsem na mmom ne setie na me be say wo ye nti asase so am ne wa bai ma tro e wo homa me homa ni mu ho nsam wo mene mu hwehwe ho nsam na ye dan ditso eno ne Nyankopon your internet say enipa de ho ma nyame ansa ne bibia edi so memfa tight for example malaka ya asofo no bebre ye ka wentua tight a ho be kiro na nyema fine but enipa no sam no kre yeah no kre na sa enipa no amfa ne ho ama otua kwa tight e be dey nti Matthew 23:23 Yesu Kristo rubiku am say tight no ene say nipa de ne ho be ma eno ne ye di kan yeah nti de ye di kan na say ye hwe se nipa de ne ho ma de atrease na be dey
But what in Yankopon to first, will be very fine. Okay, Reverend, Yanko second and third one, and that's a third question. Ember Power, the Bible say, a Christopher had general. Every year only all night. And you know, near see, sorry. That's I say, Okobrane sorry, onya daddy chrono de yeduma. And so Bible say, and Nancy and Yenfe your new Yankopon nejuma. Yenfe Yankasi yejuma. Now there toson so bako pet and Yenfe. I don't know, I am a person with the in the church activities. Yeah, I don't know Bible no kind of him. Yeah, chance. Yinti aye bo nipa ankasa. Ene say ye be som Nyankopon. So, enti eno no yen ntumi hu twie ne kan ye purpose. Okay. Oh, purpose no so say obehu a je say Nyankopon de wa fanyemem. Ecclesiastes 3 verse 1. O say nyame ahye seasons and time. Wow, identity na nyame de seasons e ba. Nyame de nyeme bi ba ya kwan so. Na o de yi ya adwene. Na wa tenten ya adwene e de aba nienti a ye wo asase so say be Nyankopon so. Enti nie bia ye wo asase so ano. Memfa job and work. Your job. Job no obeko pension. But we work there unko pension. And the Bible can friend Revelation I say won juma eden edi wenchi. Work edi wenchi. Enti no na say asori no asori 24 hours are fine na mom nyame ahyehye mbre am obia na da what ahye enti ye wo ma yetu won ho esi wo se ye de ye mpa bibia wa asase we so na mo ye pese ye nyame som enti na asori mpanyimfo no fathers no omo bibi se mission house enti ono mpreso obesi dan okay asori na man baby obeda kakra obedi na ode ne hu ina ama Yankopon ebi ni Hana ene ye friend say Anna so say worry ye no 7 years na ni kun we look to na amfe ode ne yefun to wa kopem tama bosha ye kan wa Isaiah say bebem say Yesu ye be wono no ebem nti ono wa dedicating herself nti asori na ye kono a ejuada na esi aso dem ebenada na esi aso dem ukuada ya wada efia na se ye nya bere kwa na yakwadwuma abe ya ye ni hafo na ye bone se sheda nye bone ebe ye bone wa bra ebi ade no omo ma good teachings and I say obedi ye dede no say Bible say endensia na ye mfa ye adwuma yeah ye show bia say onko asori but e show o Bible na we Christian dia ye share the man asori de ebeko eno ye da tosonson ebeko akosom nyame eno de minim nemom say all the days ni nyina de kwa so dem no de em say etwetwe aso kakra wo na lamba me say na obi so all the day odwensa go adwaman all the days and so he said Yesu de so de obi a permanent you open na aye but asori de o se da baako da be wan fa obi a ne pa chene so sa o so de me de papa owu ne nkwamase wanim me pa cho eti kebe ya ti o eno kra enye command Wasin kebe ye afa papa na wanya nkwa. Enti nye ose. Kristo sum nye ose. According to Bible na me makan ate ase no. Ose me di owu enkwa ene papa esi wanim. Enti kebe ye fa papa na wanya nkwa. According to Bible minim se bia twi no kan za ade ya. Wasin ke ebe ye fa papa na wanya nkwa. Enti Kristo sum nye ose se ne a ebia ebinimo ehunu no. Acts chapter 17 verse 13 prophet say and the time of this ignorance God went at obuna neniguso but now commanded all men everywhere to repent into the Christ so me yenhye say us unya adwan sakra yenhye e Bible it man do say power any power or it no be kind also hemfa Acts chapter 17 verse 13 but obi antwere to that's an ebe say timu wo no because assembly by force say we live it right Reverend ma menkwa homa no so te umra na amanfo bo epunumu pa me pacho udi ni bebi ate ye free na wie me di Ike agona said also a very punch on this very show Ike yenti you okay Bible say the saying you jumano emendidi mo Bible now so say nyame hira na money parody for of this no dey begin come so ye men you jumana e wana extra margin kakra what's what can say mu Ose mo Ike agona swedo me entronto Ike agona swedru yes my coffee for somebra me pacho wudi ni baby ati free Ija Kwame yeah and that's in kamo enka wonso aboko de oh ono aboye ho ye pa this is the soccer on from the call Kwame enyemia
ye nin komo. Pacho mateba penny. Yes, of my bonne mother in the pan. I'm from that officer. Me on a walk and see mine. A gem of many art for. It's no walking in Yajuma. After a man almost me, can't say, awful, made me a Bukiameka. Then we can't one of me idea. What's all there? A jam of Jumato. Me passing an idea, Aswa. I don't know my pass one. After a man, I don't think about for the mammy. I don't think I'm a couple of me and what fasten and as was a sense as Safujuman Kwan Abbey, and answer as sorry now walk on. A woman may no one may. To talk about mammy, about for mammy, if you damn mammy and okay. Now, William made nothing to me, you have to thank one now. Okay. When you man, mammy pants, and papa. But I say. Into honorable saying, I can see man, you do be a normal. Maybe throw down a bayan cafe or Facebook. One year interest messages via Banama for the question about yet to me, Ebisa. With Patrick Media, we are live on Onua 95.1 FM. Your page or Facebook. Bet me, I follow you now bar or questions and I did not go back in Canada. My Reverend, you have 2 questions to end the fancy because you have a call. I can't see my daily DFTS. Yes, sir. You will be a board drums, instrumentalist. Or somewhere you can say, Juada, reviver, then one no also do not about drums. Now we sa to Nabrekon, sorry, and that's why Juma. Send Nino as I say a tree and a car because on also the Nada Jen and what then a woman and a summoner a con kind. So or see a tree and a cast soffle. But you know, mammy. Yes, won't say Israel. And then you'll be a sub about drums and will be a Juma dia bois. Every day, a suffer. No. One said, near poor car say, in Sabia 1 year, Jumano. 1 year day, more on did you know. Now, in Mudo, Abra, Yankopon Chas Assinino, one may Levite Funibi. Levites for no, I did concubia away Radimono, on 1 way Jumano. And they say, we live in here. As I said, one hour, walk away Juma, near my own Sassino. What the 1/10 ever, I mean, and brown no, and then a tighter ye near the bar so no. Okay. Now say 1/10 in a bar. A soft one now when you my funny no. Obi bought drum or say Yetianica according to Niaba. What do I say? But Paul said, Ejuma no. Na ketria then, Esseno. Oh no, say man po abuana or pro Bruno. Na no. What do I say? In a 1 Corinthians 9:11, or say my mouth, who and yama, oh, Levite for no. Omo ade konkro bia honhom nyama say yen kanya mesem yen fu yen mompae yen ye all night yen kire kom yen gine mu mfa mankrofo no omo adwuma no. So what I say, into obi oye saa no, when you put in effort it will yield. Wo na say we put in effort into obi obon homoden no na dwuma na ketua ye den esa na mmom no ye gitum say nia otua kankasa Nyankopon. Nia o promote ankasa Nyankopon because the CEO of the business Nyankopon and your dano Holy Spirit. Intino say osofu bi na say wo hyana ase na wen tutu ya nyame betua ne ka. The see tua safo no ka. Yeah, safo no ka intino wana wo ya dwomtofo ese wo ya den wo ma step hand wo ma omo to omo intino tetino ye sidan de ma omo wo ye si bebi de ma omo e show omo ya dwomtofo no omo ne gospel na eden enam because be bia Nyankopon ye be we ni bia no ayeye osomo sorry na ade in a man in the presence a move on. It is uncrophone and do one go, but unfortunately, if you fool baby, I be wiem senior, I saw say if you baby, I be wiem no. You are to fool baby, I'm a coaching draw what thou may we know. I'm to gospel. Now, we shall sound you know a motto, and then the in the person. I know a baptism of the Holy Spirit is important. Ephesians 5:18 or say, Shema, I was soon so more. Nana, your patron said, whoa, some two say, Winnie man croma, or compound, sale. Well, there went failing sale. That movement, you know, say Obibuna so na makora the movement of Tumusa Krawe wide. Wabo Sanya Tepepe or Yamifie. Into Banyamifia, ye knew say a bear prophet. Your prophet a source I juomo. Okay. Reverend, but I say, ye offended in see. My member a year Queen Mother Pearl, or Minim Sebia, or was in Bisebi, and answer the Kakabe Fwan, ya came soon after your points and say, Queen Mother. Yeah.
Thank you very much for the opportunity. Today, I don't think I have any other thing. Because time is fast spent, we can postpone it to next week. Mine is about salvation. What is salvation? Yes. Okay. What is salvation? So next week we will ask that question. Also for a year, Sando. Me pacho o wasem be sebiana. Okay. All right. Ntebusianti Mr. Mamonshane nso. Sa session we the abem segment we the abem se na be year a Christopher ye fi asoreba na yetie dwumedie no a ebetime bi se ye hwan yentokwa enye chindie enye minim na we nim edrabe. We are here to learn. The name be yente ye ho ase wo Christo sumo no yetumi ate ho ase se ne Bible no e kanenti Reverend Eugene Kwekuma Mensa ono no so for the Sunflower Gospel Revival Ministry ano e no be kan ye ho ene dey wo this adwumedi abreye. Reverend, you see, abode the jakwa yinjane kwa. When you ba haid, you be person be from no be din komo. Me patcho na ma ben no be free was so an account. Patcho me number 0244 0244 40 36 26. Patcho sisu be 0244 40 36 26. Eno ene number betimi afre Reverend Eugene Kwekuma Mensa was. Minim wo asem sima bi abeka na fe ya sori ya. Yeah, meka say ETF one say ma obi nka say osofu bi edi na wonti onko asori nyame a kire yen say yen so sunsum ni na hwe sunsum na oka ho no nkire say kotena po ano koso ma me wota hwe anye yi ano akọ marriage atade abi yen kire na oka ho asem okay because Paul ka Romans 7:14 say embrane ye sunsum ena jedie su ye sunsum 2 Corinthians 4:13 intimate ETF say jedie no say jedie nimu a Obintumi so nyame say untumi nye seti ma Yankopon ase na wo na else odeba. All right. And the David can was Psalm 119:50 was say I should have perished in my affliction but thy word comfort me. Okay. Into a seminal if you would see him no tie fi Yankopon energy. That's it. When I be father aba abrebo no. Okay. Na be show. Okay. Reverend, God bless you so much. Na me at my next week exactly one. You bet you with him na e dey aba. And they did the me time pa but nyina the fiti ase nti necessity me be sa kwan no ya me nshra bebre. Okay, to Reverend Eugene Kwekuma Mensa na attending kadabusua me din di Maxwell Otoo sabre brejima aye krado me ne be hwe bonafe de so Wadwen Hwe wudi hudi a udin na e de abrodebom tie asori asese me ne bre ma ya tie a ye no ye de osomo bre no sei e na ye no asori ne tie bre ma me ne no ya tie asori tie ma me the church of no nonsense. Here is the military church. Military church. Christ. Ghana military church. Your friend one I had to be preaching. Now you're tiny apostle. That's not what preaching. Church of no nonsense. Yes. My batch of many master decided to me preaching here. Johnny apostle for near San Baby. Brava. But order for microphone. Obisa member ye ni bi o. Obisa member ye ni bi o. Bachobo. Member bi o. Okay, me de brai ma sorry ni. Munti mai. The church of no nonsense. Here is the military church. Military church. Christ. Ghana military church. Your friend one I had to be preaching. Now you're tiny apostle. That's not what preaching. Church of no nonsense. Yes. Brian, my mama wakwaba. Yeah. So for kuma ba ko. Aye. Had the church of no nonsense. Yes. Yeah, bu who's throw. Ewa ha. Yes, I can me asem no. And ya wakwaba. Yeah. Wakwaba. Last week went to me amba. Last week we go can system. Yes, say unduma dɔɔso a woyɛ ne nyinaa nti dwumadie foforɔ de ne kɔpii baabi mahu I drug addict deɛ no a wokɔyɛ ne interview Kumase no mahu paa but ewi ase ɔsese nipa yɛ hɔ nom a yɛtumi ɛyɛ yi o yɛma yɛni da hɔ woyɛ babunu na exuberance no wɔ mu a ɛndi ɛnu akyi bebree wahwɛ bebree no bɛwie no nkɔfo bebree ɛsɛe
But oh yeah, Juma pa. Now what's it YouTube, you know, they be dinner be show. Omo hwe me wo YouTube. Omo call YouTube now but OBI TV. OBI TV. Ana Obibini TV. Yeah, OBI TV. It's a very pathetic story. In fact, very touching. The message will be anko no hwe. Me rehoy. We ye babunu na wama weni nku. Unim say your call get to it to me who be a drug addict. 2 years in Onjarida. 2 years. Upa dako me de bako be brother. Mini I have fanebra. 2 years in Onjarida. What the fanebra show you. Now I believe that one more stories no be touching comfort because ni e bebu na eti dwumedi nyasem kuma. Yeah. 2 years. So that maybe they can pick a cue out of. They made it to me status no say boy bako Onjari e be some days ni. O see onya time. Adwene na man na say de. O see onya time. Onya time o de but onya. We do to me bi no. And ye be do video manya. I say ye in be do asem be no. Montu mo me mati senkrofo obu si. Hey, ade ni yesi ye ndua yi. And dey make feature ho o de kodua na ye. Okay. Enye se yesi mu ndua mo no. Yes say ye be je licenses ansa na ye bia. Aha, but no kra ye ndua say ye no no. Okay. For commercial purpose. Won say utumi de ye ni ama bebre. But krom ha na nkrofo wusie ne nko na monim. Yes say ndua be ko get to bia that day no mo say mrase be do fo age. Video atum no omo post sa yes ba for brass band ebom na ne aye on fa me fa headquarters jarast ai sa baby omo de nam de omo wechi omo be fe nim ha no mamu zo mo ni wifo na ya gi atum enti maso ene na wotwe ye ba besim ye beka ema mienu bi ho asem ema mienu won se maso ye ka ema kukudru for my niama wo oman mu in the history of Ghana edin be na about him. Metumi aka ya santoa. Ye kase ye nka ye bia homani aka se emakukudrofo a omegina okono ano ma ye adwuma o ma ye de ya santoa ye ni bia. Ye ana o de wan boy ya santoa aka se ye mbo a edin ba ko a eba ni pachim eye ya santoa. But ebi wo ho. Nti enemeka ba ko. Next week, you better ka oba ba ko so once. Ah, no so ya kukudrufo a. Kukudrufo. Oba kuma Ghana. Kuma Ghana. Okay. Yan ko enimu ana. Ma memfa enwumi emma 180 ni sebe. Ye ma mi so onte ase. Onte ase na emu no ene de eya na eba history a e fan crime for ho a. Onte. Ba se ne ye wo ya asanto ano. Ene me ba beka oba kukudrufo bi so wo. Iti enyum na obebo no se enye nkran enyum a mesrew ubo wie a me monkran bonkran enyum a okay wada nti enyum we FM all the pages ni na no comment no like no share no or trade nkofo na ade ade nti info ni na da eye Facebook page wada no fair o shekawa so ene nim de nti o de kawa na kire o shekawa onim se wo ware na me so ma ware ya ene nti baby e share ne de enware wo we promise. And then Sahuni, so on and Sahuni. Yes. We promise. If you are do now what the end of the Nabana, yeah, Maxwell. And send an orphan here come. But yeah. And see if you diamond, happy birthday. As son ever saw a happy birthday song. Yeah, sure, you'll see a woman. And if that's it, that's it. Don't the Papa Richard Daruma. And no, they are called from Manchester. Don't reach a bedroom. Oh, bye. Onua FM 95.1. Okay, to Brahima, young mammy, I was so young crane. You could drew for Obeboama or my Ghana. You be do baby, you do yen tie and ten and one some. Yeah, you can't do for bar or Ghana. Ha, yes, Antoine Dinebo. But your mamma Ben, I don't know about some brain. Okay. Ye braining tea, me babeka. Mienu omuye mienu na me person ka meka nti de yenko yenim. Okay. What's edin okankwe da? Mete ya na chese won se la pass na me wo. Na me ho na me to maba nti okankwe south, okankwe central, and the okankwe north. Nti de minima ne okankwe asa. Minim hwe fa ho bio. Okankwe no e hwan? Oh, minim se on sa ya na sabe nkranfo no. Ne obechechire brono bia na de nidin ayeden ato brono no so nti minim se oye one of the leaders FM 95.1 EP mu won kan minim so your bear ma so your bad and the mentiment kire okankwe a me beka ne ho asemi me kan se
only the youngest ana obi ana oye abofra motofo a wedi hene won kran hada okan kwi ne ho asem na mebeka na maame nka ne maame ho asem oye oba na bema oye bema okay ne maame ye frɛ no dode akan bi dode akan bi na ne papa na oye enkrani oye dishie okay a odi ade na eye dode akan bi a meka na asemi na onyo bi oye enkrani na Onua FM 95.1 obutu what obutu da mente da mi yende obutu na de wado su kopa odi ewure mu enti okankwe maame ye frɛ no dode akan bi ne papa ye frɛ no mampon okan enti nkran ha wɔ electoral area bi wɔ around Dansoman ho ye frɛ ho mampon okan electoral area omo ti omo nim senti a ye frɛ ho mampon okan see na okankwe no ne maame ene dode okan bi na ofi oye obutu ni e ka obutu na ye hemfo e na hemfa potene wo won ene se wo pe obutufo na omo ne efro mu ewutu oh ya ewutu se nyane east ni ne we ehọ na eye dode okan bi ni fi dode akan bi nyo okan bi enyo okan akabi okay na eye mampon kan a na oye dehye ye hen ware dode akan bi okay a ofi eye obutu ene frɛ ho ewutu tomudin na nkasa no originally no eye obutu enye ewutu I think so one of these days I say the meaning next the entia yes san dey eba all right enti omo ware ye no obo ade adom omo wo ba ye frɛ no okankwe emu anche ena ohempon eye mampon okan efiri mu okay na ade ba ko no se omaware no de enkabom bi ebeto eye gans ena fe obutufo ntem 95.1 ni senti ni se ema omusua anioma enti ebesi nne ukọ ewutu senya omahemfo ye from nai I see omo ahemfo from nai na sa nai no ope a eye nkran ha ne ye ka nai metimi aya na ye me wonwa nai but ukọ ewutu ani senya omo ahemfo no odi omo muti omo ye ewutufo bi so omo ahemfo ye mo de nai ebe sinne ewutu bronu no dodo na bebre no omo di homowo yes a making no so nya nkranfo asase enam saa anyankofa dode akan bi ene mampon kan aware no ema intermarriages ni omo besua cultures no omo cultures no na me twa ni chana nche ena mampon kan eye okankwe ne papa efiri mu na ni papa ni fi mu no de woso di ade no eye okankwe but no okankwe abofra osua ontimi odi ade no ebe ha eni nti no ne maame no tena ase ena odi okankwe si ni na so ena ne maame no edi ade nti the history kinship nkran mu no oba enni hene but the first oba wetimi edi hene say nkranfo hene no oyo oba efe no dode akan bi a okoware mampon kan a omo wo ba be ma na efe no okankwe ba mama we ya enti na ewutufuo no omo observe homo okay omo ahemfo beti efe obi nai be o ya bedwin say nai de oti nai na san kranfo na je say yen kranfo but omo ahemfo no omo title omo kura edin nai na maame ne bedi ade in fact odresi ye pa odresi a say yes oba ni na ebro obedi ade won kran ha no o hye mmere bi o say
ma bema bia endi ne yira tem se ubeka se uye bema na se udu yira tem se bulu ye ka se bulu out as and they mean to me come from oh yes you are the enti be some kan nkran de bulu de say ti se uye jimi for enti ma bema bia ense ne yire se oye jimi for na oba no so no olidi ye ema omukoko entokwa bi esisi ye no olidi ye chese na oye oba pa na ade ba ko a oral history bi eka fa maame no won se na ebi musi maame no na sem wedin dodo ebi musi maame no ya kaka bensem dodo na sem wedin oye me sana ye nkrofo adwene se maame no na sem ye menya dodo maame no ye sei ene nkrofo kan sem bebre e de fa no na abakosem bi wo ho a Rebecca say ye myth a kire se uyo obema na wo se oyire se bulu ana se wo se oyire se be kwase a ye se otumi ema sebo ana jata ebe hurahura wa na ye de ukoma sebo ene ni the bad side and crofo kan ye na ewo do de akan bi history ba ko ewo ho ne se omo se ebra na odi ade na okan ko esi ni na aso no ye kire mu a edubri bi omo se oyakaka like won say the way not here no say oye boko a anhwa na enkrofo etwi afa no so and back then kra no nanka o hwe enkranfo omu leaders ankasa nanka ye wulomo fo no but mami be take you over fe na o de wulomo fo no na o de omesi nchen Onua na oye we na history bi kire another part of history fa mami ye fe no de akan bi hu ne say edubri bi o ka say opese ne hu ye hu but sa history we eye asemu ankrofo ka na mo se emu no kre se etisen no me that part na me ntimi authenticate bad me kan ebi na obi ateda but omo so ma teda dia na eno na me de bro mu na no so person ne hu ye hu pa enti otu friend sen emrantie ema omo konwure mu na ansa na obetu emrantie na ebi kire se at a point ebra maami na oruli anase odi ade se ohin poporo no edubri bi okase obia enkum ne na abrewa sa na nkrofo bi kafa no some of the negative stories are epieye anase edaso wo enframem na mede tuwe omuso okase obi enkum ne na abrewa na nkrofo bi de o man kokum mo na abrewa no mo de kosi wodrim na namu ano kaso pese ne hu yehu pa enti omonko enwurem nkoku sebo mu no so no mo fa sebo ne mrane yenwuro sebo ne homa na ye kire nipa ewuye sa abre na ebre ombe so mo kye sebo enim no so na yenkunu ne yenro bebre ewuye no mutumi yeye na sa history ne that part of history ne kire se o ma ye de sebo homa no efemfam no ho e de ya atare wo no ho eno na na o hye afi eche ye no won se na sebo homa na ye de bebo ne ho no na awo na enwo ye papa ye de tare ne body no se ne be ya ne hu be yi hu na eno no ba sa na fe edubre wo se yeyi ne ye ntimi yi na obdi tu dwa se ye pe omo betimi abeboa na yeyi saa sebo homa na ode edwura ne ni pedua yeyi no omo ye ya no mu nti enkofo bi omo de omo na abrewa bi kosie wo wurem no na omo nyansa se mokwa ade ne se sebo no homa no awo ede ne honam na kan ti no mfa nsuo engu no ho na se ne ho wo a ubetimi yiyi na mo ba yo meye ye ne yetumi digi saa sebo homa no yeyi no mbi sa se na mo ye de na munya asa nimdie na omo se de ba ya yetumi enya asa nimdie se ye na abre wa okase yenku ye de ende yenkunu na ye de ne ko sie baby won inti sa part of history no so wo ho a enkofo ka sa negative stories no about say maame no inti bi kra se eno na nam so amase bi kire ya adwen a ye se ye kwako bi sa abre wa because samrantie mienu ne say busiafo no mo nana no mo enkunu no mo de ne kosie ye no ono no mo ko gi sa information won say nipa bia de nenso wo no but the akan bia asema meka no ni kunu ni efe ne mampon okan enkan ni a onima asema meka omo no mo wo ba efe no kan kwe a mampon kan be wuye no na okan kwe ya bofra enti na ye de siswa enti ni maame ni ne rule ye na ne ni eden dressing pa de no nim dressing pa enti okan kwe mampon kan enafe adode akan bi a ofi obutu a ne efre ho ewutu okay mama me ma bra yi ma fan nafi yenti na nanamu kan ko ni
Okay, nti we yabakwasem a efa ye maame ye nana yade nyina dode akan bi. Mami bebe to na kamani beje pa. We are live on Onua 95.1 FM Facebook. Bet me abanado comment and now some of brave email can will be at the peso and now was in Bisabia. The patcher obetimi de go back in canny in Adiama. If you better brave Zima, where you're fading. Brima, what's about you are the brave? Made me one crying the patcher. You know, Bonami the pines, Mammy for back. Bus now at Twasum, no friend is Auntie Didi. Made a minimum Auntie Didi. Could for crowded by the Muslim Auntie Didi. Okay. Sa car nankasa no se ope ni di ankasa nkasa. Aya no mo frɛ no double decker. Double decker. Ani abrofo no. Abrofo no. Ba ye kan Ghana ha de. Ze e friend Auntie Didi. Mami bi ni e friend Rebecca na dede ayite. Rebecca na dede ayite. Okay. Na nkran ha no ope obi a esam wholesaler. Yes, mami no. Esam pa. Na chese esam wejuma. Ena na mami Rebecca na de ayiti ehun adwuma na oye na de koba ene se oye obi na odom eye CPP amanyokuo no mu eye Kwame Nkrumah party or T o kan CPP amanyokuo no Conventions People's Party na osan ye financier mami ne friend Rebecca na de no no woni early 30s no woni 30s na ohwe mami no sika o de share CPP party mu a and there's a more can see people more fi mami ya aya na eme ya aya Rebecca na dede ayite yes or you be a investment or ye was CPP party ni mu no na enya de ketoa na obi ti se Kwame Nkrumah no ndi mami hu agro na wo bankran ha esamfo ina ahema che se ote so upe sampadia ni wholesale ni do so po ubenye bi we na Kwame Nkrumah any CPP for omutu kwan akọ voter region framantem na omukọ ye no anopa ye tea na tea ye no maame no numbi eye Rebecca na adede sabre no 38 years 38 years yes tea no onumbi onum tea no a ose me yem team na maame wuye it's voter na maame ko wuye omukoye program CPP 36 years 8 years 38 years pe maame si me yem enti ebre ye bo Kwame Nkrumah mane se mame no Rebecca na de ayite in fact sa na pan Kwame Nkrumah enti nhwehwemu yemre ni enti nhwehwemu kire se ase mame no senia na Kwame Nkrumah penasem ni enti no na enye nipa bi de eno ne nam so mame Rebecca na de ayite odi free mu and we share support a odi ma Kwame Nkrumah ne din ye mo ya Rebecca na de ayite no ne din nkrofo nim nti ye kan wafidie so e na nkrofo be hu na onum tea no nti tea no ena mi so bi di ewudro bi egu sada na ha Kwame Nkrumah because e ba na esam ni brodofo dia no mu nim se ma me ye friend Rebecca na de ayite nti na ha Kwame Nkrumah ye ba na mami wo no so at the age of 38 years no e affect eye Kwame Nkrumah because o ka financiers no because Kwame Nkrumah obed lead CPP party na nkasa no ubehwemu a na other people no mudi omusika eba na se matise mako bie Kwame Nkrumah memorial ba me person ka me hun Rebecca na de bi info na Ghana share mami enuonyam ebribi before me ba ho no mami mbra bas nti papa bi ne e friend Harry Sawyer na breso ena yekofa sa double decker bus ne bae ena se maame no so no body oh yeah 38 years or body maame on say game or body ena mo de say din no eto sa bus ne say anti dede na me ba me kire maame no fie okukomlemle eda so efie ne da so wo ho sisi ya maame eye Rebecca na dede ayite no mi ni fie wo okukomlemle me twem wo sa na me ra ho na me twem na me ko na is it Ghana 50 emu de hin na President Akufo-Addo bae no one of the is it Ghana 50 and 60 hey you were him for how many years you were saying you was 67 years 67 then I think say Ghana at 60 I think say Ghana at 60 ebro mampeni
Nana do Danko Akufo-Addo Independence Square all kind of statements or Bomami Rebecca Nade. I think page 57 of Nana Akufo-Addo the speech the speech or acknowledge Rebecca Nade. Na mo amu maame ne dan amu pese mu maame no who 50 pesos a square na fa who won say maame ne da 50 pesos a square na niti edda sa 50 coin no so no who do the over 50 pesos a square na fa sisi a who be maame na make na sem no one ne Rebecca Nade IT nti wo say Harry Sawyer yes and the sa double decker no omo de ball man mu no omo de 2D anti-dede na aka and na ya ka anti-dede la pass say what's that time na me for anti-dede it's anti-dede no history na teaching no oh Rebecca and you know if you okukumlimle I see ya fa nyumi nemo Maxwell obi bisa obi ama me question bi say maame no owo ya na into the cobra okay nti ye ba ye nti nyumi anti-dede wo nyuma ni Someone want to cheer. Onua FM 95.1. Eke infedi be min kwe ati de wo fedi be wo kwe mo okay tibrahima a teacher was some man because otumi do su confirm class some sorry and some matters yeah okay abusi amejiri sa na yesua de pa de kind to Ghana stamp soda. But I say na mumposi na mama stamp na academy. Post office. Post office 5 CD stamp no. Na nimfo ni da so. Oh. Omo ye sa nyoma de share me nyam. Enti anti dede na modern 250 pesos so. It is ya nhwe ye na muja idipe na is anti dede. Wasan ye. Ba say so wadwen hwe wode. But I don't know why CPP don't talk about this great woman. One say because somebody who financed Kwame Nkrumah, who financed that Kwame Nkrumah to succeed. Or supporting the power with Sika, it's not obeying. Over Facebook, Nymphony in the down. Oh, what's the picture? That's how many TikTok. Yes, it's more in Facebook. Over Facebook, crying be the whole 50 pesos or to my brother Facebook. And Nymphony and so. The whole done the papa one stamp na ye na using in phone and that hono it is stamp no it only 50 pesos for bottom join you on Facebook on your 95.1 such a great woman yeah anti dede no and na omode e share na ni onyam say wanye bi papa me sure say nke be Debbie e sign ade o ye because in fact ni sika pa onya 38 years pe yes 38 years pe wow 1961 wow yeah 1961. Brian Mama Meraho. I'm a rich history. Pap. What's no BB Sase, Mamma or Yana? 95.1. No, Becca will be enough Yako. Because I'm for no your mecca. A sign business na a Jumana or Yeno. And na a ban is some Jumana or Tiso. And na face no na ni so adi who say CPP party and a becon in Nimna Dr. Kwame Nkrumah. Intino onikuno enyekuno wa wonso enye se wenya opeye anko benya oba cash one on no ba kama hwe nenim na nim tadwa enne bi say member wa ye wo krum hai 38 years wow that is great so mo ba me bi kram ko school kro onye na Kwame Nkrumah fa na nka na yire ho o de bi fatia wo na fatia wo na sekumo so ne na nkwan so ba ne samia ne imo mami ho fe yeah. In fact, member told me pencil pan and I'm going to come and I'm the me be yet say boat you money bede mamwa o kama me nka me no cash no cash oh Rebecca na why you be a magana pa nyakopon hira eye bi enyo no kra nka Kwame Nkrumah nko nye sika kra fa beti pa o ka mo ana mo finance Kwame Nkrumah nti na oben Kwame Nkrumah many CPP fo anka ne fie ye be kwa koto no mo dey den yeah they abakwasam ne nyema bebre yakọ because obi odi ne sika omo we fie aye koto a Ministry of Information na CPP fo e koto omo nkoje no so no mo jaye yi
Nti yonko yenim na munja de mo Ebusiafo fie kura could be a tourist attraction. Of course. And the musi mo bie kwa me nkroma be esie ne niama. But me nwura ho ye de but me nwura ho akohwe. Se me ko ho no na ma me ne mu bibi wo ho ana. Hwe ni ho. Master of pick of course. Nti uba Facebook anti dede no so mo ye Indomie fo no. Bass na anti dede ne wo no. Na se kra wo ho bi wo kuro. Debi. Nanse na ya ba ku bi si tourist Accra tourist center. Omudu ko echi. O ma ye open top no. Anti dede ya no open top. No ye de beto e. DJ yere ne. Em say wa frɛ for the o ma ye wa. Eno ye de beto DJ anti dede ya open top. Ye de beto ma be kunedu. Why kunedu de no. DJ yere no. Why den? Ye ma me former first lady. 31st December. And I bet say ke for anti dede ya ye no open top no nto no. Bacho menji anti dede glory mo bia. Ye mfa anti dede fata no. Enti was say ya na. Okay. Enti mame mbia homa ntu. Enti na ya ka mienu. Of course. Ya ka okan mame. E na ya ka. What on kwa ni dini den? Oh. Na akai bi. Na me yamfa na. Ono na nka ho. Dode akai bi. No fi obutu. Ah na e fe no ewutu. Okay. E na ne papa ye mampon kan. Okay. E na obe wo kan kwi. Oh wow. But I mean Yankopon chira papa. Amen. Where where anti dede open top. Anti dede double decker. Open top. I see. Inte no me hu de enti a. When afi no me hu de enti a, sa card na to aso mienu ne friend anti dede. Wow. Nipa dodo se na nim. O so mo de ni say, won say asem na che. Ya te a na ye kwa baby. Inti no. Senior na. Sana last two be hu de enti a, o kokoli bu ne nkran ha. Ya wosa what's it kincho aye nim tree sisis no that is a yensem bibiri ne nim in fact wo may sua de aye tabra na ya na wo yere kro ma kwan ada na ya wo yebeba na next week be hwa Asante for no wo Cote d'Ivoire sawo okay ti ma me telephone lines ntum na amount na wo be bo number na ebra nkrofo oguzu frɛ till the ma me bo ya hwe ebi o ma enne ne do bi a otie yen of course into numbers no on frɛ number next week number is 055 669 2445 055 669 2445 me pato what to yanka ye mo ha mo wakwa aba ahoma no so ha yasiu brayima Mingle with TV3 technical department. Or say and maybe in any aji pa. Mingle, good afternoon, rapping in watch. Okay. All right. Me pacho wudini baby a wuti yimfri. Ismail Kaswa. Yeah. Okay. Ismail then wasunya ana wasem se bi mabrayima. Oh, pata devio. Nti then wasunya pesa wo ka kire yen. Misia abakoso ma FM mami okanpe mami ni enfeno yeah that's Ismail why yo mama but mami ni enfeno kanpe there be was it dodi dey dodi akai bi enya akai akabi dodi akabi butu ne ewutu okay me pacho uju hu dia bo Mr. Ma radio setting nko for me pacho me nko for mpa me mambo brabio mambo yes okay yeti den wasia asem se bi won madba mabrai mana me pacho rai mana ai ne kasa sa ko fi kumbisi mpa o nti me ni obi dia tinye se Onua bi me brapeni me senior man pa yo de wakasa me monitor wa hwe me pacho o mami nso me nkom asem bi so me so me ni mami bi a wagidi wo akura bi ase ma ye de akura ni din ato no ye frɛ mami no yaso na krono ye frɛ ne zen krono ye frɛ se mami na esa ni a oye ni ntini ye de krono to yaso no enti krono so din de yaso krono din de yaso akwa hemfa saa ewo adensu nkura na se baby a deputy minister for transport Fred Kadum obe afino okay ta ekura na fiena deputy minister ni simunu ta ekura no ani ye frɛ ne yaso no okay na sa deputy minister no
ne auntie your friend Yaso. Deputy Minister, ne papa your friend Mr. Adom. Mr. Adom ni nua ba ne Yaso no. Okay. Na nia ekofama ni se eye maame Yaso no. Na wo kototo nnuane ni ade fi nkura na se e de baakoro ni. Na da kuru bi a wo mo ba no. Wo mo ko people bi su na people no utimi furo na wo fa menkani wo soro ho na tande odi sane a. Wo be fa menkani no kase baako. Na mafa na emani ntumi yen fa da foforo na ye de sa abakwasemi ma yen focus on de ne ye no ye be da se party ya so na ye be frew na ye ja abakwasem ni ni aka na chesa ase Nyankopon de ni onyam me pacho uju hu di abodin pacho me di Anson Theophilus Anson be abakọ de ye okay Anson den we sua ana wase me se bi mabrayima Achire bio anti den we sua pesa wo kan Ateresia Nbakoda 50 verses letting so. Your friend is saying Rebecca. Dede ayite. Na dede ayite. Eti uko skunie bisa se maame na ni picture. Eda 50 pesos lechi no a na wahu se eye Rebecca na dede ayite. Ono na saba stenten no a etwasum yinu de fe na anti de din ye de den Anson there se wetimi afre why okay nti ye da se pa abusia na ma de 0556692445 onia 95.1 FM we yes Wadwen Hwe ende se ya na ye kono me ba cho uju hu de abodin hello abusia uju hu de abodin good afternoon ya jo so abru ayi baby kakra meso minim fa maame no ye no de ye frɛ ye akabi okay emomu no abutu na wo kan no ye no ye frɛ no afutu ukom a ya chemu miensa sesi ye na mo baby ofri potin na nkasa ye breku o sesi ye wo senya breku ye wo afutu a ye wuniba ena ye wo breku ni nyina so kasa no e different kakra okay but dia baby ana ma mini free potin no e breku okay em say mambo midin the chat ba cho na ufi ho no won me chifi breku okay ne nana no sa maame no ne nana no efie menim okay Yada se pa. Okay, opening yada se pa. Why? Meso me da. Nyame enshraw. Maxwell answer na akabi. Answer na beko no anti dede. Eda omokoye program no WOHO na ofri mu no 22nd June 1961. 22nd June 1961. Wow. Me pacho uju hudi abodi. Me pacho uju hudi abodi. Pacho midindi. Vincent Osei. Pacho yo. O frefe he fa Vincent. Frefe Adesu blind. Okay. Adesu live. Okay, Vincent, then we see when abakwasemi mu. Sia. Mama na onda 50,000 years. And your friend say Vincent. Me pato your friend Rebecca na dede ayiti. Ti mofra no ayanti a me pese me bo won say mofra no e betimi aba exams. Because the entire oh. CPP for no cry call my history menim na omunim. Hi omunim. Opa yem frɛ yi sisi. Executive CA back we. Yem friend Abila. Me mo bi edin. Me ba jo uchi hu dia bodin. Hello, teachers Kwame. I'm Salam Teni across. Oh. Okay. Atima cross. Okay. You be hwe Ibrahim edin across no. Me person be hwehwe mu ama no. Mate, only problem. Na ye the history behind atim across e de aba. Da ko meka me krom atim aduasa
Ediama. Okay, Mr. Lamte yente when every then was then also Rebecca who be mu di amaye. Teachers kwa me say ope say Brian Meyer research bi wa cross there. And the idea ba ku be say o say o fa Pentecost ho. Macron. Also for Macron. So unim say Asamankas na mo launch into that omo kremu say Pentecost fi Asamankas. Yes, I remember that history. I say sa one empire but bia sincere. And you know Pentecost e komo a start fi akima crosso. Sa. Mamia tama asofo a pamo no. Wo say odi asofo bechi na ba Ghana. Sorry no. Na omo federal omo ko hospital omo numadro me home enti we I saw about no aboa no so nim so ba African ti no enti malaria chi no e no ko fan malaria drugs eno ana om say omo yinadi enti across 40 say omo yinadi no na ja omo ko asaman kete na omo ko fan buy wow mami oso an chop box omo den fi saman back cross order so tiase mama da so tiase nti say bra ma person research be on fankan mate ye be ba mejo na ma ba wa be hia ma me no yo oh of course ye ni abre pa o yo ba pekina me na wi na wa frɛ pekina ma we o peke ai why ready Miana. Me say peke ma na we afresi so. O fresi so a. Okay, me ba. Nti ye pese ye this abakwase ni nyina ba. E be ya. Okay, I'm calling her. 050. Uh-huh. 60. Aye. Okay. 44. 358. Okay. Yeah, that's it. Opedilam te that's it. Yo, aka bi dia no. Metime hu ne ncha bra ma wanka ankosi tama odi wu ye se. Ebre ni. Never be kan tama odi wu. Ebre ni ntia. Okay, because our hill be wo along Abrekuma. So. Because no na breso e no mutimi nya sa places no. Abrekuma in Sakina. Amasama. Because I can't be enso or here. Okay. That's it. Okay. Yo, bye-bye. Okay, that's it. You see how people are learning and they are eager to support this program. And Sakina Hone Amasaman sa nkutu ano na breso. Okay. And I'm on the near dinner. Hey. Okay, me pacho uju hu dia boarding. Beta mama dan ho kakra na asa wona na akoye bibi o. Aha, wo so wudi ne de dey? Eunice. O frefi hemfa. Okay. Okay, yam kwai ye tie wo wasem bisa na asa obeka bibi di afoa de ye kan ne so. Okay, Mate, me baba, why? Mate, mumu history in the WOHO pa me baba, why? Okay. Inti and that say 1 minute crown, you nyapon ya kwa Facebook. Ube here tieni na. Onua 95.1 FM over Facebook. Why? Mate, you need. Oh, fe kope phone papa na yam da de. You need kope phone papa. I am a brand into be ma. And I bring my man can ye. No. But would you hold boarding? A friend Nanaya or Makasafi Akokwa. I have her. Akokwa. I know I have her. Oh, okay. Mancron, mini Mancron Junction. Who me for Krakow Swedro. Okay. Banchi Paddy starch in this annual man. I want to cook for a Yensu and a Yensu factory.
Omo Krobi, a friend of Sromenya. Sromenya. And yes, so many. Dabi. Sromenya. Me now for be Womuton say fool. What dear wo. But you ain't you. Okay. The person man did on so nito Malata o mo side. Onua no mo. Ah, anti de Malata. Ah, okay. Ehona yeka. Okay. Village do your mo side. Manko kwanta on mo side. Akokwa on mo. Okay. And mo kan on ayi nyaka kan. Onua anti de na. Rebecca na de ayiti. Yeah, that's it. Okay, inti me nebra ima asore no eno ani munti man na hu hia me pa. The church of no nonsense. Here is the military church. Military church. Ghana military church. Your friend one I pass out paper. I had to be preaching. Now you're tiny apostle. That's not what preaching. I'm fair. Church of no nonsense. Nyame na ye adwuma. Ye mpensen fun bia. Ye it me boss tro. Na be to preaching so. Me pa cho uji hu ni abode. Oh, da be na homa na tia to. We are bodies of trauma. Homa na tia to. Me pa cho uji hu ni abode. Hello? Yes, uji hu ni abode. Akani ajanu wa mkaza buzu kwa nteso. Ejano wa kwewu enteso. Akra bibia boko de. Nyame adom. Aha, akra wodi wani afi. Abakwasam ye de baye. Wada Roma tumu nchene ma ye na anasa sembise bi na bebisa nso kwa na wada Roma. Waya de je anye mafafu mi anti de no. Ya yankwala ne bankan ya. Ya fuka na ya nyanti de da ya fuka no ya patna so. Ya se ye ni agiama. Ne nti ase ne ne o ma tia se se ne yi ubidi. Ni dana tuka. On ye no fama ya sa. Yes, ya dase. Ya dase pa why? Na menchira na onim Ibrahima embra o mampani dada kufo yen breso di kufo na de bi ba Ghana na nye abakwase nka menim se ye de bi kura ba pen oh abba na menim me ebe hu a movie ma se movie na takecha mo no mo ku ba na menim nti kufo o mampani kufo di ewuo na breso na me hu ante de na me fo la pass na me kọ akra ba bia ye duro na ebo mi hu pa ye abaka janse wo who say honey sane kakra it sane na betwa ka ye yam di yes e beti ahwe yes mami bi ni na akofo ye nti o mafo na ka na egusu lodi esi scale sana na ye ka na esi scale o hwe ni na hu ne hu se na no o si akwesi si na bra ha na esoro driver ni ho me pa jo ju hu dia bodi teacher Kwame yes Empesia edunum. Me pacho. Devia mi tue but me ba class so men kasa no mai din. Ayepa. Sana ya me. Okay. Devia mi tue. Okay. Abakoso ma bra imadia ba no. Emu da hopa na abakoso mu we mo tipen na ebi mu kasa e pon a o kan kwe ni mami ni papa fa su we no. Na ebi mu tere se One near Nya Kasa no. Edu Veve no, or Sada Suma in Cronfo, and Omodia Diacobo, Nikunu Trim, and a man, and I'm so many way. I'm better, Mr. Bray, myself, so at the Sana Santa. Okay, once my minister and a near Dino. Enti ake bibiri wo ho won se me kan se ake bi kura kire se o mankrofo se o monko chise bo enim no so enfamra enti ake bibiri wo ba won se ya asem ache enye nne asem aha enti a lot of speculations about mama no because na mama no so yes tam no na ne trimu dem papa won so obi so am tie se o so ma kromo fo so monko tubo ho na sa bo no omu fo mo nsa onu kwa na benum sanfio no na nti abra mu tubo no omu tugu baby da ben na so mo fada de mo fa shi omu fo mo nsa na etu omu de omu nsa tuya diru baby na fe de omu abre enti diru baby no omu sheda fo mo aje no mo ko mami no mo ko ka gente de obi abese bo ho no mu na wo se omu nsori mfiri wa obema omo nina ewu nti omko ka tele mama no obejina no mo piano mama ni ko di ba o na no mo piano ti ba o nu aha ana mo sa te so mo tutu abogu ni se no en
80 and also another part once obi bisa say ni wo ma me ni wo sa ne another omo kire say omo de omo nsa tu amena won but sa besia oma emerante no di ochi kura so be ka say bulu won kan ko say be ma be ka kire oba say bulu any brother me for last caller me ba cho uju hudi abudin I am a question that I'm more or Adi Junction. I see. Okay, Brapeni, Yentiu. Very man, a small kind. I must shut you maybe because a year you say, my men of Baba, as some man, I guess of war with this piano was Nawayano, young man, no more yet. Because then I was senior. We are the bar, a cell man, a bow about. Now, why had the password? Not ya true the rooms and the wire and yet was tell a woman I am as a mine, you shall not get there. Oh, I am on Quasar Wamanati. I can't say me a catch. We may catch a was okay. They'll be anti Meka. Okay. Anti dating. And Crawford say, now the way are not in Chroma Penasem. It be Moses na Nkrumah etiaso Nkrumah side chicks and an uncle for na me be say beginning is in Nkrumah to where whom am ya ho fe oba 10 grams see and an uncle for keka say won see na ma me nim nioma too much like almost nioma onim no like make say onim nioma on oye na ya te form onim form onim de ekọ na oye close to Nkrumah enti na ebi mu see ti ahoye a na ebi mu say na Nkrumah de nke ne me friend side chick na de nkofo na e ka me nim sana na nkofo hu ebra asem ni see no 5.1 sana na nkofo bat ko na ye me wanwa because ye wo gbede man ye wo boat you omunyine di kwa me Nkrumah ti man to me hu ma me ha ofe enye there be senia wo hwe ni mfoni na Don edito Facebook na mama na TikTok to hwe na chia body unse we double decker unse yes e be na afati de nto no edi mama no ye bona basu bebi o bia erade e fa de currency why ade adwuma pa obode bo a ye Ghana man pani odi kan yes at the age of 20 June 1961 22nd June 1961 e WOHO and as asem ni see and na basis no e ba Ghana 80s e be ra 90s ni e ya anti dey bass no okay sa bre no na Nkrumah ban ya ba betwem ko no kra no aba betwem ko from the 80s to the 90s na sa bass first of all e be pm wo Ghana and na amudi side ni e to bass no say we dey and anti dey because our political wings across Ghana no be ati mami bi a ono de sika support CPP party na esame juma no ye and then those days no maso e ma no mo skapa juma mo ya ebrodoton and ye esame juma e ma no mo scan na business ana ebu bi pa Ghana okay that esam yes and na we ne de ono atepo ono ye esam for him esam oh one ho papa and mama na chacha nye 50 coins no kra pen say de nechi Debbie see ye bibi ye district bi kra to no sika ni bi papa ba ko bi mfoni wo so minyanko mu nyi no mu fa ma ne de ento ada papa no ni abakwa oh masa ebi abeye edwumo maso ebi abeye edwumo okay I was here 3 rabo the yapon minima sama be kan o abakwa sama de bai when next week then am for so hwe nim enti next week ni e be ko Cote d'Ivoire na yakohwe asantefo bi a omukopie mu Cote d'Ivoire na omukono so oba bi na edi omenim kan oba na di asantefo nenim esa santememe man ho odin pa na omukono ekwan so oba na de ne baba akobo afore ansa omutumi twa nsuo bi wow e be ka ho asem okay afi na irade ye adom na next 2 weeks e be to ye ya na afi mama wo ho kwan na wo ne maame bi e fre no Elizabeth Asantoa wokte se akwala bi a Kwame Nkrumah time bomb e kan no until next 2 weeks mama na ti ase ye ne be kasa live e wo telephone so okay e be frɛ maame Elizabeth Asantoa okay na twetwen okay na on kire sa ada no then they see and then no kan no sa breed ni nine no off ni nine ko off ni nine na me gidi sa ban no atua ne kade there be omo share ne but then no Nkrumah be hwe ne hospital no chair ne so be hwe no o ne ho to no po be to car ma no ne ho to no na etu Kwame Nkrumah nti no
car number so. This say when I obey. Oh my God, yes, when I obey man penny with the best. That was okay. What? Oh, there be who they obey a buying on. When now our year press conference, I'll call you. I won't pick a to be Mama be Elizabeth Santua. Ah, my minute here. What's your Sinti? Minim say next week ni ye ne nkasa next week na me person ke ye de Kwame Nkrumah de ye nke ye kan de kan ye en ye ne Mama Elizabeth Santua na enwie mu die ba ko pe so nti me ne be kasa a kire ne say one ne be hwehwe nkomo kasa ye ne be hwehwe nkomo na ai ye ne be hwehwe nkomo na oma ye hu sa dan den ne si ye bomb no hu ne sen ebra okoda hospital Nkrumah ba ne nchen ne sen na netie okay yes na oma yes na why kan na de bomb ni si mu de ma na obehu yeah. Okay. Odi abrenem ka be betre because you see the way dwan onu nim be otete. Na uhu na obekọ ne dan sisi a. Send ye pesua. Enti na e abakwasam ye tete Kwame Nkrumah to kwan oban ye de bomb say flower mu and ye de command kwa say Kwame Nkrumah di edo ye to bomb no krampo na nka no ne nsam hunyan. Aha. Odi si ne ya sha ase yi. Mema ya to aso. Won so mo kan say Kwame Nkrumah wo bibi e fe no kan nyame yebe udie eda ebe kan sa asem no okay yebe hu se na ye no kra na enye no kra okay se ye no kra so ebe kire okay na fi ya kan Kwame Nkrumah ebra onam ye street yi so that could be no onam ye street yeah street yeah yes presidential drive okay so nim say ha na na minim pa na zoo enso wa na ye botuo bi ebribi na it was against him and the bodyguard back couldn't know okay we can want okay in tomuntie program okay momuntie bibia yeah ukutie bibia and you know we did when you enchire no school man so you history book bia social studies yeah trouser lebu butterfly kwasi asem kwa sebe yeah bakọ sebe asem be call a kiss na biology practicals yakofa cockroach womra Kwame Nkrumah ti da ho yentumi aka say anti dey wo yenka na ho asem I was the idea. What's your YouTube channel and social media handles? Oh, you know, open so follow me on YouTuber. OBI TV. Or YouTube. OBI TV. Obibini TV. New type Obibini TV. Because who here Juma? Who here Juma? I hear one more no. I don't know. One more sabi. One more no. Mundura sen kwa no no mudinko mo. Said they was say na ohia ECC. Okay. Into ubehuna ma omo coin to cocaine ne drug addiction mu ebi mu ha etimi boa omo okay oh doctor bi a one me kasa na no so ya addict doctor ai e duaba na de bi enye duaba ada ko fa bibra na yin mu mate da ko mema ba ko aba okay ti bra ma ya da ase mate me so me da na wo de na ma betu dwa na se me number is 0 me kind of once it's even I said the train e tu eja no my number is 050 60 44 358 050 60 44 358. Okay, it's Ibrahima and Otene. And in fact, the program you na net so. And no dane baton ma me because also when you scanty. Ntina ja mesum be kutu. Mesum nyesika ebia. Menkan yo, mesum nyesika ebia. Abusia me din di Maxwell Otoo Atemedia Sante Sekronkwa. Na bi e beda Ibrahima se pa, obi biara wo tie ya to be frɛ mo ana mo frɛ na yentumi amfanya bo apayo mo fante ye djubedi ne sade tie bere ni nti de besi nyame yadoma dasane Ibrahima beba na ye ne maame a Kwame Nkrumah breso ye se ye de bomb e she flower mu ma no data na ho fe pa picture no ho na ye de red and ayi abobo boniti achinchim ni say ne boniti kama. And I think next week, Don the Papa Richie, Eddie Mammy phone is a picture in now. But today, because I'm say me, I can next week, me meka. But so Tiasi, Senka, until they were hot young, Becca Cofano, but you be free, Mamma, no, you be free. It's a man from Tamichuku. Now, and no more business on sponsor. Of course, who will be one, you can see a beautiful line, say, yeah. A man for best friend, Dawson. Until we a business owner, now person who bought the roof out one. This is the time, and this is the greatest opportunity. But I can't want to be beyond me. Kebusia, I had a DBC the Maxwell Otoo, a chim Adriasa, it's a cron data him, and I bring my became why did you make about a crowd.